lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, nagimas magtanto'y binalon mo ama si Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Wan nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masiday jay kantin. Ngamin, adayo anain imas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, ikunam, Sir. Wala, iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Day takot gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod kenkwana nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na dagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik-ik ka nakakadimat laang tunggal agsweldo. Ketuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaan. Ngam kitde, ur-urno nga. Ay, kat nasayaat nga rod ano kastamare. Nasayaat taam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daddo madita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yung to order mo a perfume, kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlatan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Tanapagsaritaan min deta ba na kini Fiona, Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpot kan mapagkalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga oray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. May saan na pod no agayem. Ti pangibilbilangan mi ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona.
Manong Jeffrey. Yun. Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Aguray ka. Pang tadam nga iti in-order mo a perfume kan tela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kanina ng ko, Manang Fiona. Ah, Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Gusto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilyana? Sigon kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gayaw. Uwan Manong, Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo. No apay ang nasursuro na kamatan nga impatag. Kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. ay kat syempre mat amare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare, talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na, napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di, napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga mintim padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan tim padait yung abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yung singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasam man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karok san balasang ko. Abak mo pa, iti putput no nga anak na. Basta nang panaw kan nang lipat latan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutkit di ti amin. Iso na aramid na ti kastay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mari Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta gapo iti kalikagom yo, ama ikan itinasayat, masakbayan ti anak yo. Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo.
Bagbaga akta ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa, Ay, kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata kayo na ito. Sa anak matkan nga kadkad. Agyaman na, papa. agyaman kami, Papa. Awanan nyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-aasim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, baba. Ika ni, adyak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agkater iti kasaryo ko ng manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagak ken kwa na ti may papan iti daytoy manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagak ken kwa na apaman a makaawid ak manong. Anyang ang tano, umay kami tog pasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, mamamo mimot ni nanang mo. Kaya no, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan, ni manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Kaputaminan saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipagpatag ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti bitag. Isu ti makagapo no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na no ay nyaman ti adda kanyang ita. Yung kati, anarugit a klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo no apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat tay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain kapay iti imaatang ti Diyos, manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain, manong Jeffrey.
pakawanan. Pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakat kagura nagpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawag ang kaniti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto na ikalapanagsang-sangit yung nanang. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack lain pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapoy ti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak mat amin nun akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey, nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay analiday ka. Apay nagulbud ka kanyak, Jeffrey. Ti ko nam, ulila kan adamang. Saan mat gayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidam. Among kari, doon niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat. Tapno may kanakalang iti napintas sa masakbayan. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga si nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, si ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngay sakripiso na ti bagi, kin dayaw na para lang kin ka. Papa? Papa, Kasanon, no ibagak kin ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? Budikat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa idi ni Fiona? Anda sakit ka sa kawak. Awan trabaho. Agsangsangit idi ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan lak taging bagi. Pagyamanak langan. Kamputan na singpet taging kukuhay tinaya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na. Aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya. Kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan.
Saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kasjay nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey! Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimot ti anak ko, akas iti inaramid mo, iti inam. Nanang, Jeffrey, anak ko. pakawanan da ko mananan. Suhi, gapoy ti pananggurak ka na kayo iti naunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nakaaramin kayo man, iti sana nasaya at saan kayo arumpang at Renato iti kasiyay. Saan kayo kumapinanawan? Kan saan kayo kumarumpang ang ginura? Ngamin, siya ti magagapo. No apay ang naramid diyo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Karik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ka na kayo? Kasapay ko ma, tamapakawandag, Gusto na, nanang. anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmadlangan. Karik, nanang. Saan kayo napardangan pa? Ya kung saktan pa'y tirik na yun. Nanang. Lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laang ngagkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo panggastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ak unay Janice ating ko. Kastamot tenggeng ka bayaw Greg. Kung naktupay ka adidak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang at tulungan da ka manong. Takabsat na ka ngarod kini Janice. Kan may sa, sigamot yan ti makagapo. No apay ang nagasawa kami dito napintas ng asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso,
Wan manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum ana imbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan yo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga, bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Ako na nyaman na, manong. Awan anyaman na manong. Maraksakan kami ang makatulong kan ka. Wow! Nagpintas mo tinday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang data tablet. Sigurado magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itun mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itin mo data kinangkel mo, anak. Greg, Anya? Daddy, anya nga iti usarag? Alan, itid mo kinangkel mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksig nga dan gastusan tayo. At pa yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan dapay. Ah, katwa na, utak lang dahil na bakit. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga pa nagdrama kwarta man. Victor, Ken maysa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg, tultulungan datayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka ka di Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y kararamidak. Unangam pangaasim ka di. Taikatumatan ti kinamamartek mo. Oh. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit kung aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre inlutok dayta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pay. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain batik aparakan kwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di dya pagadalan. Nasayat mo nga rin kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nag-iimo sa talaga. Katuan siya pa iti ko nam. Aywan gayan. Kumusta mat tandagi ti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Binibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli iti barko. Wen kan maysa, saan ka matlangan a palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo anay pundar mo a pagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay.
Awe ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta. Dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di, ikantay da iti groceries. Mangtid ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kaslaw mababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tan ako nam da ita bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y ang maikat iti trabaho na. Anya nga ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinog yanda. Agtalik ka kadiki ni manong mo. Oh, apay kasto ti lang Mayra? Adda ka di parikod? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga ron ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang aming isugsugal na laang gayam ti patulod ko a kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni manang mo, akaslaw mababuso mo'tan. Kunakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuswan da kayo matanda giti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyanta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng adayta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibayin ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanyak. Victor, Podno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inlakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wanan. Angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kan ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanog kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya kamin dayjay ay Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kuwa. Aljay, kuwa nga minating ko. Ay, kuwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan iti tulong, kasta ka de.
Um, uwan ko maading ko, no? At dapan nakabalin na, ah. Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kuwang amin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod ang mga asikaso. Isulat kamot. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam ngaminan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, manong. ha, ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbalbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idi kalman. Ha, Laklakayan kan, manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo, ah. Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. naa. Naminsang ka lang at timulong ang nakadadong timbagam. Laglagi pa ma, ano saan agapo kanyak? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Houston! No di na kahit atulungan di sa lang? Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Ang dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabuludan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito yung biyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ano? Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan nita eh. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Pardak ti magna. Di kasta magkaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. Ha? At tatraga masawa ka na! Kahit mo saun, bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bayaping manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iso adya ako nakapagtapan. Binagaaklaang mat. Ngam iso pa'y kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumbang nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat Manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ay, kitsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga nmut no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko.
Kaya't ko lang nga ipakaamo nga da kami ita dito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino tina-ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Ket, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanagan. Ngamin, aging gaitakot saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan Kabayatan ti pannagnanang agawid. Isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigon kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakan ko, ana. Ket, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparken ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero bakit. Unang laki tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko tiagkid daw iti pamakawan kada kayo kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpet yung kanyak. Banag, ang pagbababayak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamira sa katagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga, Manong Victor. Agyaman ak tanaka-amiris ka matlaangan. Ket ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal gapo ta ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak ket ditoyak metten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak awan met tinagbalin a parikot mi. Isu na laeng tadimteng ti maysa a pannubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikot? Yagamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti daw-dawatiken ka para ijay bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan nakpailaeng. Kat no ka ba alam mo't dahitasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adot ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga oray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti dadduma ang matrabaho ijay bakery. Wen, ngam idi dayjay. Amumot nga adu dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagrasrason mo.
Talaga din akon kaya't atulungan ije bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Ada nga ro din ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa ilang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pi manan ti kaanakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pay. Amumet, adu ti customer, nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti dadum at ang danam. Apay amangala akpay manan iti swelduak. Ket mabalinak mo't atulungan, no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 at awen a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutay. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kahit negosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang agapa ta. ne, sa dino tinagapuam, Jane? Ha? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang ije grocery. Kasta ka di. Uuwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasa patamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo kadi pa ya maturog? San pay? Urayot pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta kadi. Sige nga rod auntie. Umuna ako na maturog. Good night auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa ila ang tiar aramidom dita, Jane. Sumango ka mo iti lamisaan, tagigid ng tayo namangan. Uy, ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasangot tayo namangan. Maganda akton auntie. Uncle. Sana pa ya mabisin. Ala, nayunam lang nga rudin ti agbalon, iti kasta, adda ka nem, ije pwesto, inton mabisin ka. Wan auntie. Umay kang aminin at tagsasangot tayo namangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang pat uncle. Nalaka lang man ti manggaw iti balonat no bilang. Nagsugat pa namin na talaga. Sigurado ka? Wan uncle. Nalalabay amon Alfred, di mon pilitan. Nabsug pay mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, ije pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Makanda nga rod din. Tanil, daw. Jakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simangpat ka din ni Daddy? Awan pay nga rod anak ko. Apay, ada ibagamken ko na. Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulang. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakin ko na. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatang ko ken ko na sapatos. Ala. Urayim latang nga rod din di amam. Sigurado, paawi din day jay. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya? Ala, nagbit mo na boss. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit ang maibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang ije kanto. Iti kasta, ada usarenta aging gainton malam. Wan auntie. Ay, di da pa'y mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastic. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nointon bigat da pa'y nga i-deliver day jay, auntie. Ay, wan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagos. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Wan auntie. At iti igatang mo. Parta ka matan Ang mga umaduman nun ti tao inton madamdama. Wan auntie.
Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa yung agri-ring. Ay, nalipatan ng sakit di. Nananakitaag man. Ang mga mano, importante ti ibaga ti umauawag kan kwa na. Na. Ambar mo ti asawak ti umauawag. Nene, apay nga awagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papan dito'y bakery. Na, nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaag man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kayo ta sa wanda ito eh. Dito! Pay! Gusto na ti! Gusto! Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Ate Olivia. Isumadlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo. Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa adamang suporta ken kagat awan sa bali. Saan ati asawak? Sorry, ante. Sorry talaga. Sapay ko matamapakawandag. Mas asyanak ken ka. Gaputa nagsardeng ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tatlo ti kunak. Makaurnong ka kat ituloy munto ti agadal intun umaya pa nagsisarak. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat kan ka. Anya tinaramid mo. Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag anakam. Ulan ka. Inaad-ado ti lalaki dito'y lubong. Ti asawa pa'y. Apay, Jane! Apay! Sorry, Auntie Olivia. Sorry. Sorry, tarupang! Pumanaw ka, isang wanak! Taamangan mo saan lang aton pati maaramid ko kinta! Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis respeto kayo, Daddy. Kasta una yung panagyaman mi nga kabsat. Gaputada kayo tinagbaling nga, Mami. Inday dayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumban nga ipanagkalmikin ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama adi na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Gusto, Christine. Agasam man, tamis mo ba'y akaanakan ni Mami? Huston! Manyaman ti parikot mi kini mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min ti tabanak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awan sa silbi yung ama! Awan! Awanin. Dita kong resrespetuan da kita nakta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jay ti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alino ko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman matendag iti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbidtot ka nagbasol. Anya din nagkurangak. Apa yan naramid mo ti kastoy kanya, Alfred? Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo.
Ato dagiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumot ket dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak? Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat amadadaul ti pamilyatang. Olivia, Ngimjak ka ba ilan basta palabsen latan tinaramid mo kanyak? jak na gayatan ti mangloko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbirok ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbirok ka iti sideline mo, tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti silang ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya sidag na tirikna na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanak ti kadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan na ko man, Olivia. Pakawanan na kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti dandan ni 20 at awan na panagdan nata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan mo tinagbalin na parikot. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kung ti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga amom nga da relasyon daken ni Alfred. Ngamapay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno naman ang inungtakmat ni Jane idinaamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasi naan nanda ito'y gaputasan amay parbang tiar aramidan da. Ngamapay nga italaang nga ibagam. Ibaga kumaidin kan kati amin. Isuna laang tanagpakaasi kan nagkariti anak ko asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti konam kitdi, konsentidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay ang kitdi Ngamin, mairanranod kamat kadagiti itod ti asawak ken kwa na. Pudno nga yaw-awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Ba nag-adakkel atulong dayjay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day takapaburak maten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito'y tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako, mamanang. Nang runa-unay ti anak ko, aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka, aging gatong palbiag. Mapakawanda kami laang agin. Saanan? Ngamin, iti uray kaanuman. Saan kayon akayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Jak kahit ang madadahal ti pinukil ko, pamilya. Isa pangasim. Urnusin to ka man na ito, Olivia. Ha! Tasikapay ti daganas na nga agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma. Idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pangaasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita man ipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako maang makasigurado? Awan mo't ebidensyam? Ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane.
Olivia, awan kami kin ni Jane. Mamati ka kumamot kaniya, pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No di kat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Paramidag amin nakabaylak. Tapno masulnitak dagiti nagkuranga. Iso pakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang abay akastoy. Abay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring nakit kas labumtak ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni Daddy, Mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni Daddy. Kagurak, kapitikas tingin na ramid na. Angin na talaga, tati palang pakawan nyo kinkwana, ti pakaurnusan ti amin. Awan, mabalinan mi kin ni Manang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti magiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti aggulo. Mawatak tirik na yo, Mami. Ang umpayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni Daddy ti kasing naramid na. Kang runani ti amin. Sapay ko nga. Tapudno ang nagbalbaliwan, Mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko! Father Arnold. Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar dito'y simbahan, Olivia. Diyak namin ang mo ti aramidag, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak anak kaaramid iti madi kanyak. Ang Adapay lang di tabarukong mo, ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid dagan ka. Kasta ka ni, Olivia? kasta nga ron, Father. Olivia, kumararag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Numasapol ngay sangit mo, aramida. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kinkwana ti amin. Bayam nga agasan, kan paimbagan na ti sugat di tapusom, agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang nagbitot. At dadag iti banag apagkapuyan tayo. Nubukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang solbar. Kan mangilasat kadagita panubok at umtang iti piyak tayo. Father. Awan imposible iti Diyos. Oray ka sa nupay ka o nagtisugat iti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko.
Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kandagansen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasaya at kanyak, kat nagbalin metten anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kas tametten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit ditay umibat iti Dios. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga anarigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag kat ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din at tao laang. Amin tayo kat ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tayo nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga adatal na, kapya, ken panagiinnawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.